Tala Fou o tala mai Ausetalia a le radio Samoa. E se ria mara se furu wa fea wano whai ngā nuenga, le am whauna maua i le whaatau uina o le marienga i wa maulu wha New Kiria i lalo le AUKUS Defence Pact, e peo na whaero mai i le vanga o le Navy a Ausetalia. O le paramio Anthony Albanese, o le amalanga i Amerika i le vasa fōwe whaeloa, le to i ngā wa maulu malona design o le ai mo le Royal Australian Navy. I sana whamtalanga wo whaia o lumana iei lea malanga, ta uai e leo lo whaururu iei le nei tau mwhainga, lea o atu le whaita wafe, ngā ruenga e maua i le nei polo ke ti tele tau puipuinga a lea tunuu. I lana whaatanuanga o ta uai e Vice Admiral Jonathan Meade, o le nei polo keti, wa ngā rue whaatasei Ausetalia, Amerika ma le UK, mai tele a wanoa whai ngā ruenga o le aiai vaenga ese. Ua tau whaitu o atoa le malosi ma le sila fia o sui e to o lua o lo tau sinio nei le palota mo le stete o New South Wales i se whinaunga po le debate ua whaia e whaafoina le 7 News ma whaasara lau tu sa o i televise le atunu. O leo lo a venei ma premier o le stete Dominic Perrottet ma le isi sui tau wā Chris Minns o whaalia o la finangalo le nei whinaunga whaelo ai vaenga lo ave ieile la wha mua. Pa mai Minns o mea nei o palota o se whiriwhiringa ma a whai a whiriwhiria o ia e whai ma premier o le aia tūra i mō tangata uma o lo o ia i le stete. Ka mai a ia o lana vanga wha upwhai o le a inivesi tupe i le soifua manoloina ma o onga. O Dominic Perrottet wa ia tā ua o lana whai ngā mālolo o sidi atu lo na tūranga o lo o ia i le pule ina o le tala le tupe le stete a mai se lava i le nei teimi o le taungatā o le soifuanga. Ka mai a ia o le pālota le nei e whaatatau le tamau ainga ma e telefo i universia nana whai ngā mālo ua whaia i tūlanga taua o onga. Watu fo i nai le whaitadia le au mai moa ma tangata o New South Wales e whaiara lātou whai unga po o ai le taitai o le atusi rima iai i le whai ngā pālota ua fuafua mo le asa 2.5 o le māsina nei. O tangata sa whaonga ina au unanga le uba i le asora na fi se taimele i mamawatu se whaale tonu na tūra i mai au unanga trains i sini ua whaeloi se ripoti le so le atoi whaafo i eia lātou tupe refund ma ua whaelo fo i le pule o unanga trains o le atoi fo i rawa whemaranga inga i trains i tūranga e peo na masani ai a matatu le so. O le whaita wafu tangata e whaongaina au unanga nei o whemaranga inga lau tele na poloka o tau mwhaianga i a inga i le asora nafi o lau se whaale tonu i le au unanga lea pe ona whaailoa. Pai mai nanga i ele toa tele whao ngā pasi o trams o waa ai mai se taxi ma uba i e wawei o nao o i a inga. Pei taila na mai tau inai ma le anga i lunga o le tutongi o nei au nanga ma o whaailoa i la le fia o le minister of la inga David Elliott o le sona whatu e seile upa i le anga i oinga ma whaailoa i o le ato i whaafo i ane pe refund tupe i la tau na fia i le suinga tele o pasese i le asona nafi. O se ali mai mele pone le ua moria nei le fasio tia o lona uso ma le whao ni mai lona tina. Wa mai li poti da tamai o le nei ali e tolsu rutu sanga na pu e na mai se vanga pisi o le awala i Preston i da sora nafi na ua mawatu lona uso e lua suriva tu sanga ua maliu ma si ona tina e ono suru rutu sanga o lo manua i se fale i reservoir. O li patia le 9 News o le uso o le ua moria na tau mawhai e mamo e anga i se fale mai mo se fisosoani i na waspa ia pa o ngai se nei fi se turou. Pe ta ina matapongia mai ua i lava ina maliu. O se wha lava na tumutumu wai leo i le fale i le whae tu lea, mana umi fo i se teimi sa wha tau tutu wai leo, ma le nei ali i whato ai loa ua sola ese. O le tau na li lana wha mautu wai loa morianga e ali leo o le fasioti tangata ma tau mwhai fasioti, ma lo tau fia le teminei e tali ai le teimi e tura i ai le whamsinonga. Pamtala tua oi o lea ainga o ni tangata ngāre rue malosi, ma se ainga le rei foi, ma wha ua watu i tua oi, ma lo wha ua upe nei sue suenga i ne nei wha me lave. Ma le tana muni, watu ina mai nei se lapta i ngā fō mai, mo tangata au whai te tele ai le si tia, o le au whai o tangata e a whia i le flu i ne nei tausanga. I le teimi le nei ua whaero mai wo o atu, e le walu afe whasa rau lima sputolu, tangata ua wha maonia le a whia i le flu, ma o sau wha inga tele, whātu sātu le pidiota lava le nei, i le tausanga taluai. Mai ngase uma na waaia fo mai le tausanga nei lava, e lua afe fitse lawo i la tauia, wa a fia o tamaiti, e lalo le taise furu whātausanga le mātutua.
Ui le pe ona whaeroe li poti o lea whaera vai o tangata awhia o loo i titi ane nei lo le lua whelua sepulu au le te tele a whianga o le COVID sepulu iwa. Ma mai le fōmai o Dr. Bruce Willett, mai le Royal Australian College of General Practitioners, e iei mafuanga o le si tia mawarunga o lea whae o tangata awhia, mafuanga e peo le si tia o tangata malanga mai mai atunu i whafo o le suinga i su enga tau le soifua maranoina, ma le tūranga le lipo tia ma le sila fia o whamtalanga tau le pui puinga i community. O le masina fōua fōfua te tauna mawai tui pui pui, ma o le tausanga taluai, na whaamatu wai e na malo tui pui pui le flu, whaia fua au no masatutongi, ai le uiloa la pe tue whaia fo i le tūlanga i le tausanga nei. Tala ia le Radio Samoa mai Ausetalia,